Deputy Chief Minister ke Sorkar Jela Masnga Balangdhar, ula IT Sanpo tlik laptop syakakyang nang ba Government College Juai, ha ka jingalang lingkot kepala long ha Auditorium Hall, ha ka Henry Uterik Naiwing. Umas nga Balangdhar ha ka jingkran, ula pentip payay kini laptop, lathit da katulop MLA Jong U, shibenta ban kintiyaw ha kalyang ka puli puthi, katkum ka jingyat ka juk kapor. Ula pen pau ru ia ka jing ang nu Jong U ban kintiyaw ka jing don jing am jong ka college, kentup ka jing tay thamay ya ka college, ka jing pen bahapen miat ikijaka ya lek kai, na lor ki wei ki jing don jing am jong ka college. Ha ka nika sngi la don lang ru principal ma Hercules Toy, kinohi kai bat ki samla puli. Jadi ni laptop suai le, tengah tulop yang na bantuan skim sorkar, wakwa u promote di kita pemanda. Jadi ni ke fokus dari kanal tu bun kanal pertama sehingga cipet min tu je lalu menga discussion without any additional building, kuda sanction about arasan mereka kuda ni menai dawan. The next year kita improve our saga. That will improve the sport infrastructure from a tremendous improvement. Hapo cisnem yo ajar arhon ru, kwa pelado ini college. Taman dek kwa pelado, pira bon kami dong hikai. Mencak boleh mon student ini mem student ini kelam mereka teh. Kwa yo man gini college yang iwa one of the most disciplined college. Kwa lo man gubi to man gubi ni college kwa uman na uye kwa buyu lai warok untuk kamen sawuan ni kumi kelas dan cintron. Kita tahu ngakau nomi kemat usayam ren baju ya kelam bawa. Penyu student ko wan cete no ba bun sin mut ko cak pentek ni. Kwa penduduk de warok. Kwa uye genu yo wan ki warok. Kita tahu ke dreams ko ngakau nomi kemat nopi. Tadi discuss on how sport minister like improve tremendous sport infrastructure. Kini Auditorium rekaman dan tulang lah hingga estimate dah sanction ni yang renovate dengan imang kam ke national auditorium standard. Namun gula ini tangwa mulai sindon dan kami acak. Ini tak ngai wujud request dah dah gawi meeting dah kuda ini gopi gino hikai warok begini headman jam warok yang kecuali agglomerations. Kita pulai rambut dengan last part of 26. Manrat dek oleh ini infrastruktur yang yobo ini tikai lain berapa? Student itu man ini college ini kita di drops, kita di gap, umang distant college. Itu untuk sahaja mereka. Temu iwan no one to blame here. We are here all to learn each other by mistake and from experience. Tegani jo and go underestimate we cannot ba ane nan kujok kita kawan pawut doktor ke engineer demi ini college kan tau kemuli ke mera tengah kau win no ikmat no pinjai tiada. That is my dreams. One day Keno ba college it should be one of the best college in the state as a whole, not in the district as a whole. Tegini ro en yang blueprint yang plan yang to percaya ulek kejak sindon demi nila kau dah bon di sekolah bon college pagi. Dan toy busuk ni bon sen jo am kapor tu cak kenong depi kenong pan kantan diwai pan ni betajing kami cibet summit ni memandang hito uginong hikai cibet summit memandang hito uni kontraktual cibet summit hito infrastruktur ijin liman hito man go correct man le genuine handrewa sorry to say ni once for all tegani dulu tiaka dia mau tiak sini ni dah ini next week dah aku dah principal studying education wakamon to promote further degree college yang ni. Mana dia gawaro naik man complicated. Strict should be very strict. Tau gapor dia, tau bon seni dah here education yang ni gapor mong ni pihen tau mong kudaw yang kena ba college. Bon seni ju anjong buta ke government college ni. The bones can lose hope lepas apa ni? Hadai di sini toman lepas full confidence. Ketua kudu pendak itu akan dan kem akan kelas meyok maju arah sah. Lega akan mau berkat toman kami di college di school MTJO number of student increasing day by day. Tadi improve the existing college and
government institutions da face problem hak witar wan kasi pai da pai di school we bagi LP em ki school ko em duk no hikai kem kena school em ki school ko em duk kena kem no hikai em ki school ko bo duk student me hikai kem classroom kata jo kini to ki normal challenge ko face man kasi da ni kamu kelama hepo dan kelama katte so lang ko besar ko laj ko lusi nga to uli cheki kami ko ro ile mi ir go ngdaw am bodli gi skuru chil jo go men untuk chil bori with your willingness daga jing nak daga jing kwa tri chong tri thau ni ka balang na ka song wa kwa ka improve education system in the state as whole to improve the education system to na college it should be right from day one from nursery kami reforms ke education department is too much. Tamlo asai new le awarna chimpor ni kini ko away ke message ni ne ba yu ka mai le bon drop of students bon sin nei daw beng college beng school district hande ko bulaka capitals ne post capital so na watangal yu wa nyo pri bay pausu drop out finally kini yu ga man ka problem ko ha kamu government ani emi kamu hakile ngoro percang puntok kami ni improve the school sanang gedong di college kamtan yo manda aper di city college the south to i ponji am kamtan makin new generation ko ni everything is with IT kamu mahir ngaji ka di promi au di sene muda jong kamu mau le bahwa di yo gri pure puti kat kau man ni di yo pelak dah kali sek kanu chili he poro passing tree begini kena kelas 2 kan ni ki ustad bani i chai kai ni ani lembaga new technology you record bo udang arwana mana bam ja hapni beri mu pai men bam jalan ile udah yak kapor jom ni kam ko phone go em to pocket ni if you know how to use this phone become your business hub. But you don't know how to use it, it become a destructive matrix. Tapi everything is in your hand. Orang yang ketiga ni, cahaya kamu punya kami. Tapi ni you man kejuk the pair dari kami. Karena kita ni ngam kau Islam, aku boleh cibo ni por dot ni. Tapi kamu san orang mah you san kamu nuksa san betul display. Dan nanti akan you mana pelata. Kedawai ini barfun ulus player, lagi boy ini wa defek hawa aneh je, dah ki, dah principal pi, lagi ini wa membiang itu hawa aneh, yo wan tersenang ini. Kesal tu dah kampung teli, ni bah au principalnya minimum kam dispat ni. Kedah boy ke poru yo tu kini semen warok, kecil cakap yo away. Kau boleh sibon, yung tiwau, kamu tu emige confidence ni anut wa college human ko growing college lagi support. Satu ini tak usuk pilih lecturer profesor yang iwau hikai ini isi go klem go laptop. Satu ni teh dam yo sah percaya hekti waktu bentam ni ngawi rapat di EP urap sukular tu. Tapi next year wan yo percaya pendat dia gitu kurang sak dan percaya pendat orang tu ayo rak man gal itu alis di hikai urap di last month ayo ni kan lebih. Jadi ten ku boleh cibo